Lejelo tolcibil miércoles 24 de marzo. Tiuso kinova, tsokubinu yaptal, uyoksa mako hospitalo, ola le kukata tikahnalo, vemos nayelo yolo, yanakutukulo, ubeto barhetsan, kabeyak tunshane, upahtal ukalanti kubau. Beyo, mantu antatala milikiruchupo hospitalo, mishtun houseville, uhekapta kuchilo meya. Kukahetsele, le pakben kohanelo lalyane, mausutukil, unayelo yol maki. Hachkabete tulakal mak, hebistun mako chihantak, wayanulak kohanil tiobe, shiko tu seblakil hospital, legan kaha kuchik pahal tio, utalamilo le tie kohanilo, hebistun chokwil, sasakal, chivalpol. Matu pahtalo chayku yik, oabishe, tigo hospital tu mentelo yamako pahtalo yantalo beyo muyantula talamil tio. Utialo chahol tal. Ukalani lutojo olal yucateco be, yete beishang mu yatamak pakati le kohanilo, le 26 de marzo tak 11 de abrilo, yanuk alatung, tia mishmaka pata kukatale, unos behilu halka nabilo kahil progreso le male con kuyalalo, beishang matung patal yokolmako te ichka nabilo. Yanucha holta tunshanu tak besal, umuchka bilo mako amigos de la salud, te halka nabilo botelo payal tantalo be, mau binoto shechokil, mishtunshang, upahtal ubetko bashmak abete lukalanti gubao, yolo mupaka le kohanilo. Yola el pexilo tu betelo halachil Mauricio Vila Dosal, halachil umil México, eso kuturste ki apkachbaku na tiale coronavirus, oitelo umil Yucatane. So kukahlu tsabal baku na tiale coronavirus, ti mako chihantak tu mektan kahilo oshkutskap 38% to gutsabali, hunukman 92.3%, chemash 24.3%, akanke 78.6%, chichimila 64.1%. Buctzots 81.9%, Río Lagartos 60.1%, San Felipe 100%, Tecash 83.8%, Peto 46.6%, Izamal 33.8%, Aquil 95.8% y Eteltinum 57.9%. Tanshan, usaba el vaco natimako y antio 60 habawa manal, tu kahilo tisimin, 92.3%, tsukutsabali y etel mashkanu, 83.6%. Le vaco natursta tia kahilo tikul espita kana sin progreso, tishkogo bien el temosono, sokulatzabal. Kukasale le vaco natutsaba timako tu zip tu kaba yash, te chikul lohets mohalachi le nohlum, la tu meletio ilik bishkubetbil. Hebistokaliko, tia luhel hek apta kuchilo mayehebash kutsatanta le bishubino chupul hospitalo, y tel haitul mako kuyosa sansamali. Taktilek imbeglayan 220 junto al Mac Pactilek Ohanilo, Tianoto Hospitalilo, Utial Halachilobe. 30.173 Maco Totaluyolo, Matuchik Batio Mishbal, Mistupatolo Paqueholek Ohanilo. Le Bucamaco 87% titulac le Macho Tocupacalek Ohanilo, le Tiobe 34.544 juntulul. Belechik Polano 23 Mac Pacteo Coronavirus, 68 Tucahil 5 Valladolid, Ostule Motul, Cacatule Hunuk Macanasin, Yetel Tecash, Yetel Jujuntule Baca, Chapap, Chichimila, Concal, Oskutska, Progreso, Ticul, Tisimin, Uku, Yetel Uman, Yanguntule Tartu Rutal. Y Chile 34.544 Macos Ocupacatule Cojanelo, 280 Juntulule Tartu Rutalo. Chemoy tu kahil hoy, sokuchik pahal 21.462 mako pakakti coronavirus, taktuk en el 23 de marzo. Le tiobetiano 6.112 un tululeto shamanil, 5.733 tulak enil, 2.039 tu chumukil, 2.938 tu nojolil, 4.640 tu chikenil. Y Chile solci belak taiko helbi belekim 9 mako, 5 shiwete kantul kole lo bukini lo betiyan ichil 47, tak 88 habobe. Yashsai kohanil tio hebistun talamil tu presiono, diabetes, hachpolokil. Mas huso chamalka chete beshan asma, 7 juntul letika hakbashkach tu kahil hoy, yetel kanasin beshan bakay juntul ma kimtelo. Sokuchukik 3.731 mak kimik yola le coronavirus. Y chiliboka kohano yano 420 juntul le hets elianico. Kalano, matubukto le kohanilo yetel tu shakaltalo mantats to menus akiahilo umolail to olal. Hebistokalico 220 juntulo le mako tsokupakatio le kohanilo, tikalano humpuli hospitale, ulaku hatse tu patiko bashkunu yes le shak albetan tiobo. Ukinil tulak le mako ba tsokupakatio le kohanilo ti yang ichilupel winal tak 99 habobe. Uyesa hilo le semáforo chak anka yanil. Hebistokialalo, bishanil le semáforo kutsabak ahol bileka nupu 15 kino, beyo yanupel ikuntal, yetele semáforo kutsak ahol bi holachilumil México, nip olal.